Mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kibogora abantu batahise bamenyekana bishe umwana w'umukobwa w'imyaka 26 y'amavuko ubwo bamwishe urupfu rubi bamwica urw'agashinyaguro ubwo bamukase umutwe bamukata amabere bamukata n'igitsina bivuze yuko umutwe wa nyakwigendera kugera izi saha nago barawubona bivuze ngo ubugenzacyaha bwatangiye iperereza kugira ngo uwishe uno mukobwa w'imyaka 26 abashe guhanwa akurikiranwe n'amategeko. Turagaruka mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi. Mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi abaturage barembeye mu bitaro bya Kiramuruzi ndetse nyuma yuko umuturanyi wabo abatirishije akabatumira kuza kunywa umusururu hakaza n'abatari batumiwe. Aba bantu bakaba bari mu bitaro bya Kiramuruzi aho barembye cyane nyuma yo kunywa ubushera ku muturanyi wabo. Bivuze ko abaturage basabye inzego zibishinzwe kugira ngo bajye kureba ubwo bushera banyweye ndetse cyangwa aho bwaturutse nimba nta burozi bwari burimo, kubera yuko bamaze icyumweru hafi mu bitaro bakaba batavurwa ndetse imiti ikaba itabakoraho. Bivuze ko rero bakeka ko barariye uburozi bw'ubunyamahanga. Ese bwa bwaravuye muri Tanzania, ese no bwa Kongo, ese no bwo mu Burundi? Bivuze ngo ubu burozi burakaze cyane kandi buranakomeye. Iyi ni incamake y'amakuru n'imbere bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Nge mugiye kubana mwana makuru nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Amakuru yacu reka tuyahere mu karere ka Rwamagana aho umwana w'umukobwa w'imyaka 26 yishwe ndetse yicwa urupfu rubi ubwo abagizi banabi bamwishe bataramenyekana, ariko ubugenzacyaha bukaba bwatangiye iperereza kugira ngo abantu bishe nyakwigendera bafatwe bahanwe n'amategeko. Bivuze ngo rero urupfu rw'uno mwana w'umukobwa bamukase umutwe ndetse bamukata n'amabere. Bivuze ngo mu bice by'umubiri we harimo ibyo bakase, ariko umutwe wa nyakwigendera kugera izi saha nago uraboneka. Ni mu gihe bagiye gutangira umuhango wo gushyingura nyakwigendera umutwe we utaraboneka. Reka rero tugaruke mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi aho abaturage barembeye mu bitaro ubwo baherutse kujya kunywa ubushera ku muturanyi wabo yabatirishije umwana. Ubwo ubu bushera kugera izi saha bari mu bitaro bya Kiramuruzi ndetse abenshi nabenshi bakaba barwaye cyane ndetse abandi bakaba benda kuhasiga ubuzima. Bivuze ngo barakeka yuko uyu muturanyi wabo yaba yarabaroze cyangwa yaba yarabashyiriyemo ibirozi, kubera yuko ibi ngo nago byari bisanzwe. Bivuze yuko rero ahanga ku muturanyi wabo batangiye iperereza kugira ngo barebe yuko ubushera bakoresheje butari buroze. Ibyo turaza kubigarukaho nyuma. Reka tugaruke ko no mwana w'umukobwa wishwe mu karere ka Rwamagana akicwa urupfu rubi. Ariko mana Yesu n'ijuru koko ngahibaza umwana w'umukobwa ukishakishiriza nta n'umugabo yari afite, yari singo. Ibaze ko bamwishe bakamukata umutwe, umwana w'imyaka 26 y'amavuko, ariko ntago nyine aba ari umwana, yego abakuze. Ariko bivuze ngo abantu b'iki gihe ntago bakigira umutima. Ibaze ufashe umuntu umukase umutwe, basi ibyo ntibihagije uragiye ugiye ku mabere nayo ngo urayakase. Nanone banatangaje ngo n'igitsina cyiwe ngo bagikase. Mana Yesu n'ijuru, abantu nta mutima bakigira pe. Gufata umuntu murabizi ko kwica ni icyaha kibi cyane, ariko buriya umuntu wica nawe aba ari inyamaswa pe. Ariko ubugenzacyaha ngenda bwizeye aba bantu baraza gufatwa kandi baraza guhanwa n'amategeko. Bivuze ngo iki cyaha cyo kwica umuntu gihanishwa igifungo cya burundu. Mu byumve gihanishwa igifungo cya bururi cyo kwica umuntu wabigambiriye. Noneho uyu nguyu bamwishe nabi, nta nubwo ari no kubigambira, wagira ngo bari bamaze ukwezi babipanga. Baza ko bamukase umutwe. Ibi byabereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Kibogora niho aya mahano yabereye. Uyu mwana w'umukobwa niho yiciwe. Mana Yesu n'ijuru. Reka rero tugaruke mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi aho abaturage bavuga yuko barembeye mu bitaro bya Kiramuruzi inyuma yuko banyweye ubushera ku muturanyi wabo yari yabatirishije. Ubwo bakaba barembeye mu bitaro bya Kiramuruzi, bakaba bamwe benda kuhasiga ubuzima. Ubuse mvuze ngo mwazize inda zanyu naba mbatutsera kuba muri mu bitaro mwaragiye kunywa ubushera ku muturanyi wanyu, sibyo? Abaturanyi banyu ni bari babatumiye, mwe mwagiye mupfa kunywa ibyo mubonye. Bivuze ngo nyine ubwo ubu bushera bwo bwabagizeho ingaruka no mpamvu muri mu bitaro. Bivuze ngo ubu bushera bushaka kuba bwari burozwe.
cyangwa bari baburoze. Bivuze ngo buriya rero ushobora kujya kuvumba ahantu ukagenda ukanywa ibintu batagutegura, ugasanga umuntu bari bagiye kwica cyangwa bari bapangiye kuroga, sarozwe wowe uraje unyweye bya birozi byiwe yari kunywa. uvuze ngo ibi ngibi akenshi na kenshi bikunze kuhaba. Aha reka dukomeze rero. Abantu rero bakaba barembeye mu bitaro bya Kiramuruzi, bakaba basaba ubuyobozi kugira ngo bujye kugenzura neza ibinyobwa banyweye ndetse naho byakuwe, kugira ngo barebe nimba hari ibirozi byaba byaragiyemo, kubera ko imiti ntago iri kubakoraho. Shahaha sugira ngo ni mwaburiye ndagaswe. Uwo mwari ahubwo no bwa Uganda ndagaswe, nako no bwa Tanzania. Bivuze ngo abo bantu bajyanywe kwa muganga ariko na n'ubu ntago barakira nyuma yo kunywa ubushera. Birakabije wallahi wa kibaru. Rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Bivuze ngo yakoze subscribe uruwa gaciro, ibyo tugezeho niwe tubikesha, n'ibyo twenda kugeraho niwe tubikesha. Bivuze ngo uruwa gaciro kuri twebwe. Noneho bantu mukurikirana Kidasamura TV Rwanda, hari ikintu nabageneye cyangwa ijambo nabageneye kubabwira.